Vi er meget spændte på at se det jødiske museum. Og koncentrationslejren, der hedder Schausenhausen. Og så også bare få historien om sådan 2. verdenskrig, alt der skete. Ja, og sådan at mærke stemningen i sådan en rigtig krigsstorby. Og hvordan det egentlig var, når det var i 2. verdenskrig. Og så glæder jeg mig så rigtig meget til at prøve at komme i den der riddersport. Det bliver Med svært. chokolade. Totalt. Kunsten i Berlin. Og Ja, du ved, og der er jo virkelig, virkelig meget street art i Berlin. Altså bare gå rundt og mærke det, og du ved, se det. hvad glæder du dig til? Altså, ja. Lidt det samme. Altså, kunst er jo min familie. Fordi, ja, så Ja, så se noget andet kunst til mine forældre, så det bliver lidt spændende. jeg siger, Det tyske sprog vil nok udfordre os, fordi at, der er nok nogen, der ikke kan engelsk. Og ja, det er lige bare det, og vi vil hygge os. og vi glæder os rigtig meget til at komme ned og se Berlin by. Light as a feather when I'm floating through, reading through the daily news, measuring the hurt within the golden rule. Centimeters of ether, I'm heating the speaker. Motivational teacher with words that burn people. Singing the headlines, line with discord. It's either genocide or the planet in uproar. Never good. The rules in paradise are never nice. The best laid plans of mice and men are never right. I'm just a vagabond with flowers for Algernon, an average Joe who knows what the fuck is going on. It's the hope of my thoughts that I travel upon, fly like an arrow of God until I'm gone. So drifting away like a feather in air, letting my words take me away from the hurt and despair. So I'm keeping it vertical, forever elevator, riding the escalator to the something that is greater. So I'm drifting away like a feather in air, letting my soul take me away from the hurt and despair. So I'm keeping it vertical, forever elevator, riding the escalator to the something that is greater. Taking chances, word tap dancing with wolves in an ice arena out there deep in the woods of Arizona. The sun be out, life's ironic, ain't it? Trying to be Dali when I write some real life up painted vivid. Habitat crazy insane, watching propaganda 6 o'clock news and insane. Cultures clash, poor black folk and white trash. They rebel in the cyberspace that might crash. Dash to millennium, a million miles are running. At the speed of now, bound no return gunning. Rambo style gun hold child gunning. Ambo plow 2 times loud stunning. Stunning when it hits ya, lift you off the earth like, hey yo, take you right back to earth. And niggas wonder why, they might wonder why this shit might happen, but it does. They go Drifting away like a feather in air, letting my words take me away from the hurt and despair. So I'm keeping it vertical, forever elevator, riding the escalator to the something that is greater. So I'm drifting away like a feather in air, letting my soul take me away from the hurt and despair. So I'm keeping it vertical, forever elevator, riding the escalator to the something that is greater. Treat you better than me, cause that's the heavenly key to unlock the inner strength. What my essence will be, it's the knowledge of self, understanding of the things around me that becomes the wisdom that I need. Living this life to the best of my ability, channeling energy to my thoughts, attain symmetry. Remember me, because my prose remain gold. I got the gift of gab like them pimps and cane goals. It never ends, I keep it rolling like a cipher. The first caveman bringing fire, innovating it higher. To plasma states, I raise the stakes. It's double or nothing in this vacuum space. I will survive divine to time to cry. Fuck a hold or hide, I'm alive for pride. And I drove the Chevy to the levee, but the Jeg lagde særlig mærke til, at Berlin var en meget ungdomsby. Der var virkelig mange unge, og virkelig meget sådan et hipstermiljø over det hele. Og hvor at de unge, de var ikke bare sådan poppede og sådan noget, de var meget sådan Specielle, hipster og street-agtige. Også bare mega meget kunst nede i Berlin, så Ja, og sådan graffiti over det hele. ja, det var som om det er lovligt at male graffiti, hvor man vil. For der var virkelig meget. Ja, Hvad lærte vi? ja, hvad lærte vi historisk? Vi lærte vel en masse om, sådan, om 2. verdenskrig, om hvordan det var at være jøde, fik man sådan lidt mere. Og vi fik forklaret murens fald og murens rejsning 100 gange eller sådan noget. Ja. Så det fik vi i hvert fald meget ud af. Hvad det var, vi fik ud af turen? Altså, vi fik en
skidegod tur. Der var over alle forventninger. Jeg skal lige tage den for dig. Og ja, vi fik et bedre venskab med 9. klasse, og ja, det var egentlig meget Vi fedt. lærte virkelig meget om kulturen, både Berlin og i selve Tyskland.